kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongilam ke Confederation of Ribhoy People habakren jikilat pathai khubor hanongpo mentakasngi ke arphoterik unailor kilakam ba ke Meghalaya Industrial Development Corporation Limited kamdan satya ki kot kisla ban pinshisha ya ke jinglong terai halor ki jaka ki puta ki baha ke Export Promotion Industrial Park Bernihan bat keno ruba ke MIDC lese kala syukur bean ya kita ki jaka ki badai hok jong kireu pait ba ya kani ka seng kala kam hadin ke jingpan RTI bat yor ye ke jubab na ka office jong ke MIDC ka bala peni bagate ka tanat rekam sarkar kam don satya ye ki kot kisla jong ki jaka puta ka bala peningo shikat de ya ki nongelam jong ke seng Working President jong ka seng uba pateng marsing Hakajinga don rengkat lang kidkhot jong ka seng uria tho ba lingba ka RTI kala pan jingtip bakintop nado menno ka MIDC kala shimti ya kitiki jaka ki jinga soi hapdeng ka snong ka raj baru hapdeng ka sarkar bat katai ka tanat bat ki wei de ki bana ka liang katai ka tanat kamla satya ban juba uliat huru ba na kaliang kaseng kalawat jingtip na karaj marwet bala syamba ke MIDC kam don ye ki kot kisla na kate karaj ban pinshisha ye ki jinglong trai halor kite ki jaka kumta halor kene ka benta na kaliang kaseng kala keno bale se kate katanat kala syukurup bian ye kite ki jaka bahap bapo ka jingpet jingkmi jong karaj marwet Pat kum kaseng kan yai budin ban lap ya ki jaka ke bala syak kurup jubor badru ban le ya kabadan kam. Kalian juga ke Confederation of Ribhoy People ngiwan mat ke press ke media ban penpau syaki pajba habedai bat ke jaka juga MIDC angtai hapo berni. Nagleng juga seng kala pan nak RTI nak office juga MIDC. Dadin bagi layo ya ka jubab ka sitrik Ogos. Kapelengok ini gaseng ba katay ke jaka jongka MIDC yang tipo bernihan ba kim syam lala ban provide kawairu ka dokumen kana kaleng juga gaseng wilayo yang kena kejubab ba kim don ketagalan agreement kim don kino nak ikut kisla ka bedai bat katay ke jaka kana kaleng gaseng ipenpau sya kipat ba kumno kana ka MIDC kala ban kam ya kena ke jaka po berni klub ikut kisla ke babiang Bat ngilawat jingtip rumah usim jong garaj marwet bagadai ke jaka te kahap apa garaj marwet lewat ka kot kasla na garaj ru kim syam ladon kat kum kane ka RTI ka ba ngiyo tidak keleng jong kaseng hak baidai bat kane ka kam nginang budin bat nginang ya syakmat ba hadu bandalap ya ka jing sisya namar kat kum ka jing pau hak kane ka RTI ka ba ngilapan ka pau bayar kane ka jaka ka MIDC kala syuklun klem kikot kisla tidak keleng jong kaseng ginangwat nangai syakmat banlap ya gajing sisya ban lada ka MIDC kamla ban penbiang ai kot kisla tinagaleng juga seng ngin sapek kai ka banun kam banle wanakong ipan ya nadu ubanayu nadu uno usnam ba ka government ka MIDC kala shim ya gajing jaka po borni te ganeru ki kamla ban jubab pat ka baar ngilapan ya ki detail jongka land agreement apa deng kesnong negara bat ki beneficiary kataru ki klemla ban jubab maka balai ngipan ya ka total area jong gatai ka MIDC yang ke bernihat kataru kim semla ban jubab kana ngilapan hole ba atau lada dai ke jaka di private kadon em ka compensation namenta kide ki nongsum snong lada dai ka private land kataru ki klemla ban jubab te dai na tagadaw na kaliang jong kaseng badai pat kane yo manginiat be syakmat adu bangin dalap ya gajing sisya ka jaka jong no katay hangtay po berni ka bala kenrup na ka MIDC